Nagpataka ra ko istorya. Ana sa live. Sino deal hada? Sino din? Na, adi HP. Hadi hug. Good can hada? May Arab 120 ang kim. Hello sir. Hi to Kriza Maldita, Tamsak Dan Host. Thank you, Kriza Maldita. Jan Mads Channel, thank you sa pagdalaw mo sa akin, Tamsak Dan Ludi. Thank you very much. Is it all Wi-Fi? Ano? Hagtalipon na best. Shout out naman dyan, host. Kumusta? Okay lang, madam. Kriza Maldita. Shout out. Mega shout out sa iyo. Kriza Maldita. Salamat sa pagdalaw mo tin, ha? Salamat. Ano to? Okay ra. Halitin, cheka ta. Gusto mo bang ano? Gusto ka mo sulodtin? Sulodtin. Pag-chika ta. Intras wala pa tay kuan. Wala pa'y nangasaag dinhing dapita. Sige nahan ka, dili nakabisitin. Wapay na, kinsa man yung kuan, tulo siya. Isa na sa si 10, upat na kakuan. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa pagpatamsak, tamsak. Saka tin, basi ganahan ka mo saka. Hagard pa kayo, og naong dam, ulaw pa, ipakita sa kamera, hehe. Kira na, uy, wala pa may tao po. Wala pa may tao. Wala pa may tao, tin. Okay, ra kaayo. Ayaw tatanan, sa tikuhan, dagan kayo ang tao, magato tatanan, sa tikuhan, kauban ng panayang, magkaatong tatanan, di at juday, sige lang, di at juday, sige lang, di at juday, sige lang, di at juday,
Juday. Ayaw tatanan, sa disuhan. Dagan kayo ang tao, mga tutanan. Mga tutanan, sa disuhan. Kauban ng DPC, magi at ang tanan. Iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Sige lang, iyak juday, iyak juday. Iyak juday. Hi, Madam Rose. Tamsak agad. Salamat, Madam Rose.
Salamat. Ano akong kuan ay? Wala na akong iyo. na mo mga amigo, kung ako kami, kapaminaw ko panayaw ko sa pagpupunta. Siragoy para lang ka malingaw, ikem mo, sabay sa pagkasaw. Kasi na mo mga amigo, Oo ba? Ano yung tapan ni? Minaw na tag worship song kay ganan kung niya worship song. The Huawei P40 Series 5G breaks the boundary that Basta ka kamandikan. Napakoy gikuan madam. Napakoy gi lantaw. Alexandros RG, thank you ha. Thank you Rose sa pagkuan. Pag duaw sa ko ang LS. Di naman ako makasulod sa ako ang kuan. Oy, naunsa naman ka to? Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three and one, God of love, Ano yung ganahan? majesty. All these pieces broken in sky. Karon pa ko nagkakuan madam ba? Karon pa ko karon pa akong gibalikan og net iskot ning ako ang kuan oy. Gadaot lagi akong sem, gakawala ang kuan, gakawala ang kaning signal. Unsa ni naara man pud ang signal. Gakawala gid ang kuan ay.
Akong net, makalit lang mo. Wala og 5 days, 1 week. Samok lagi kayo ba? Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the whole of nation. Savior, King of the mountains, my God is mighty. Salamat sa pagdalaw, Madam Rosana Rocio. Tamsak ho. Salamat po. Nakapalit og laptop. Wala, Madam. Ros, wala ko nakapalit og laptop pero nagkuan ko na. Hiram ko sa kong amiga dire kay naman siya ikuan. Naman siya karon ra pod. Karon ra sad nako ni kay dili ko ganahan bang makadaot ko niya di ba ko Pero wala ko nag-use og kuan ron kay nara ko igi kuan diri sa kuan. Akong gihiraman ba. Salamat, Rosana C. Brosio. Salamat dam sa pagdalaw. My God is mighty, He is mighty forever. All the rest salvation, heroes and conquerors. How I wish na makapalit ko pero di pa ang right time karon kay. Payo na ko kung payag sa dila pa dam. Wow, thank you Instant Healing and Meditation for visit my home. Thank you sir, Instant Healing and Meditation. Welcome back to my live. Wala isa pa yan. Alam mo talaga ha? You know how to speak in Bisaya, ha? And some healing and meditation. Thank you. Thank you for coming. I'm so glad to see you. Sabi ko siya, English na siya. Oo, Ros. English na English. Pero kabalo na siya magbisaya, gamay. Okay. Bisaya man yung asawa na. Bisaya yung asawa. Kabalo na siya magbisaya, gamay. Right.
Oh, parehas ragot jabo na sa imo nga kanang imong imong kuan ba? Imong kuan, imong husband kay ingon ana niya Bisaya ka. Nagatudloan po siya mag-Bisaya. Ano man siya, oy. Pero ganahan kayo kumaminaw. Whatever may come and whatever lies before, let me be singing when the evening comes. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Your rich love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on saying. Guwapa po, cute bunny. Pag sure. Pag sure, sir. Of course. The bunny is very cute. Ug ang nagsuot. Cute. Oo talaga. Cute siguro, sir. Cute. I want to make dance. Pero wala pa akong kauban. Grammarly does more than catch errors. Okay. Smile po, don't sleep. I'm so tired, sir. And counseling and meditation, you know. But I'm trying to LS now because almost 1 week.
I don't have internet. Mahirap. Mahirap. No internet. Ayaw tatanan, tiis sa disuhan. Nagkanda yung tao, magadto tatanan. Magadto tatanan, tiis sa disuhan. Kauban ng kanayang pag-aano tatanan. At biday, at biday, sige. At biday, at biday, sige lang. At biday, at biday, sige lang. At biday, at biday. Hello ho, shout out sa lahat. Hi, Erona Richelas Vlog. Thank you sa pagdalaw. Thank you sa pagdalaw. Tamsakan mo na si host ha, Sai. Oh, that is not good. Yes, sir. Instant healing and meditation. Go train to this music. I'm waiting for my friend. Welcome po. Thank you, Sai, Erona, Riquela. Anuhan mo na si instant healing and meditation. Baka hindi mo pa yan kadikit. Legit po yan. Salamat sa 5 saging na dumalaw sa akin. I'm waiting for my friend. I'm waiting for my friend, Sir Instant Healing and Meditation. We're going to dance now. I don't know where is she. I want to sleep na. What time now? Six, 5, 4, 3, 2, 1. Sir, instant healing and meditation, please drop your link. Gusto ko sana magpalaro ngayon, pero paano ako magpapalaro? Ang liit-liit lang ng andito. Gusto ko umabot ng kahit 10, kahit 10. Gusto ko magpalaro ng 50 load lang sa Pinas para sa pagpasalamat. Umabot na yung saging ko ng 1K. Hi, Shani Beliana. Tamsak dan host. Salamat, Shani Beliana.
Aywa, nakita niyo na po si Instant Healing and Meditation. Salary ng kahapon, I just tamsak you times 3 ninja. Oh, thank you sir, Instant Healing and Meditation. Thank you Pinoy din. Thank you Shona Deliana, thank you sa pagtambay mo ha. Salamat, 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 maraming salamat. Naghihintay ako sa kasama ko kasi magsasayaw daw kami. Exercise ba? Magpapalaro sana ako ng pistilod sa Pinas. Kaso, umabot ng 10. Ah! Wait. طول العافية عشان مع جمال وين المدينة؟ انتوا هني وانا ادوركم شربوا ماي عشان باخذكم يوم البحار يا ابوكم 3 ايام. اي على ما اخذ الدفع سمعون ولا صبحان انتوا ولا شنو؟ طمنا جاهز؟ فل جوزي يا خيي. وانت شوي زعلان؟ انا اعتذر ماني ها ليش؟ هذا هناك جزيرة صغيرة صوب النور بدك سوالف وانا خلوني حنطول حكي هذه لا الصراحة انا وعليك من زين. تعالي تعالي اجلس لك الكلام. Niet, unaw na ka niet. Ya po kung paano dali-dali na po ba. Yan po akong limulo. Limulo ko na po ang taning pinti. Dili mo muna siya may purpose na kung ito po kundi o. Kasi nga nagay po lang. Sige, bye. Ay! Kalagot! Giatad. Na. Nayabo ang akong kuan. Maseksi jud mo na. Ay, maseksi say. Giatad oy. You're the only one beneath me. We can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me real tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. I kiss me in the morning. I kiss me. Walay sapayan po. Welcome. I kiss me in the day. Maseksi jud mo ana. Oo. Sing po. No, I want a Zumba. I want a Zumba, but my friend is not finished to her work. I want to dance that. I want to dance that I have a partner.
gagawin niyo. Lagi mas tinutulong dahil ko nasa samahan ko. I want to exercise. I want to exercise. But my friend is not finished. I'm waiting then. Hi! Salamat sa anim. Salamat sa anim. Tamsakan niyo lang si host. Our huwag exclusive. Power. It's love. Exclusive. Exclusive.
Sound trip. Sound trip na lang taan ni Say. Sound trip kay wala pa akong kuan. Mag-exercise manggugko unta gudron. Wa na ko ka-exercise kay ningon man gud akong kauban nga masabay daw siya sa kuha. So wala ko kasugod kung wala siya sa mag-start ko bisag 20 minutes lang siguro. Magkuan tabi apa ni i-transfer. Lah. May igdarsan. Wala ni. Pag-exercise na, mag-exercise jud tani eh. Mag-exercise gamay. Yo. Hi! Sa 6 na dumalaw. Yo. Patay kang bata ka. The one and only DJ. Saya-saya tayo. Saya-saya po. Sige, kewo-kewo diya. Dari-dari. Hah? Mapi? Wala sad. Oh, shit. Ayuhag yun eh. I'm sure that girl.
That's how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. Now listening to the sounds of DJ Sangat ako gamay yun. Salamat sa 10 tamsak. Musliman, dumana. Tua. Retro Remix by DJ
Kaya ang tawag nila sa atin ito. Pangit naman ang music eh. Hanap nga tayo yung bibo. Yung bibo. Ang puso ko ay mahal, dahil isa doon mapagtatagal. Pero kung ito'y masakit, Yo, tignan niya. hindi mo to matitikman. Hindi mo to matitikman, mahal. Kahit na may yakap ka sa siya, kung di ka rin marunong mahal, hindi mo to matitikman. Kung tatawag ko lang ang habalo, na kung gumiling pa lumili ko, Pangit din to eh. Gusto ko yung parang masigla, sigla, masigla, sigla. Ito, workout. came all the way from Trinidad, linked up for me, and it's crazy. Vikings out and party. Hey, put your hands in the air, waiting like carnival. 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 Everyone, let me see your hands up, straight up into the sky with your hands up. Everybody move, don't stand up, straight up into the sky with your hands up. You've got the vibes up, way up. Turn up the party, way up. Everybody's going up, way up. Hey. Everybody hands go up. Everybody hands go up. Everybody hands go up. Konting ano lang oh, pero wala na. Try quitting 2 weeks straight call. Challenge is that, sir? Meditation. I'm always dance, but sayaw ko eh. Panayaw ka tanan, isa tisuhan. Maganda yung tao, mga tumatanan. Mga tumatanan. Sayaw mga toy, 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 mga
Yeah. Yes, sir. Sir, meditation. Every day I'm doing a exercise, but nothing happened.
fazia delirar, te chamava de gostosa, era proibida sem parar. Minha mente tudo que eu quis delirar, minha mente tudo ela quis me largar. Ia no ar, caramba de carro, então volta, bate da África. Caramba! Quem tá presente, as novinhas ali, fica colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum, vem com o bumbum, eu falei assim pra ela. Vai com o bumbum, vem com o bumbum, Hi, baby loves Venteroso. Thank you sa pagdalaw. Salamat, baby, ha, sa sa pagpatamsak mo dyan. There are times, Sir, instant and meditation, there are times that if the food is so yummy, my diet is gone. My God.
Di ko alam. Di ko alam ang kantang ko. Ang init na. Drink water po. Yes, I'm always drink water, sir. Instant healing and meditation. I love to drink water. Haha, that is okay sometimes. Yes. That's why. But sometimes, but not only, sir, but sometimes. Hanap ako ng another music. Ulali, ulala. Salamat sa liman na nakatambay sa akin dyan. Salamat po. Hello, baby loves. Thank you sa pagdalaw. Nawala yung pag-ano ko. Paano ba ako magpapalaro nito? Umabot na ako ng 1 oras. Hindi umabot ng on and off yung mga tao. Divine International All-Star. Tatutuluan mo tanig bono sino. Wow, wala mang exercise ani. Ipandangon tanan ni. Kay murag init na kayo.
So, magchika-chika na lang tayo. Sige lang. Sige lang. Oh my God. Aminat sa feelings, oy, turn on the fan. No, that's not good, sir. Instant feeling and meditation, that's not good in your body. Thank you, Kriza Maldita, is still watching. Hello, baby loves. Mega shout out sa'yo. But I'm not so fat. I'm only 56. I don't have a big belly. But I want I'm not complaining, my wife. Excuse me, sir, healing and meditation. I'm not complaining. But I want this. No, you're not tambok. Yes, I'm not tambok. But I don't want a big belly. Arab. Understand? Arab tea, sir, and Arabic words. Understand? Lah, tapos na pala ako sa ano. I-off ko na nga ito. Kikita yung kasama ko dyan. So try. What is clothing? Clothing. What's that, sir? Instant healing and meditation. It's a person. Her video, sir? Or what? I like the one I upload the what's this? What's that? What kind of workout like I do last day, sir? She make training videos. It's I want to search slowly. This one. It's good.
I'm a boxidor, sir. You don't know? This is a big. Today's workout is only 30 minutes and it's gonna work your whole body. You can do this workout every day. You can do it for a quick and effective routine. Or you can do this as part of my free 2-week training program, which you can find over here. Now, this program is all free. Ay, salamat sa anim. Haha, lol. Haha, cool. She made a how to get a abs in 2 weeks. I don't need a abs now, sir. Because I have I have more. I have more abs here. You want to see? You want to see?
Yoo! So keep going, guys. You can do this. Hi, salamat sa walong dumalaw dyan. Shout out, mega shout out to John Matt's channel. Thank you, tamsak dan. Ay, diba dito ka na kanina? No, I'm just kidding. Instant healing and meditation. That's not true. Kamusta, host? Okay lang. Gikapoy. Gikapoy ko. Jan Mads channel. Hi to Ma'am Siboyan's vlog. Thank you for sa patamsak, madam. Thank you sa Siboyan's vlogs. Bumalik ako, host. Start by doing one leg across and touch your shin. Salamat. Start slow if you're new to this because it can be quite tricky at first, but you'll get easier after this round. Follow your pack, just bring the knee across in eye contact position. Nag-joke na lang siguro tayo. Fine jacks. This is super great for your core. Make sure your butt is not poking up or drooping down. Yeah. Pwede ba, host? Covers PH. Ako na lang muna magbaba sa'yo. May jacket ka na ba, Siboyan's vlog? Parang ngayon ka lang ata, di ba? Jan Mads channel. Jacketan ko nga kayo para para makababa kayo ng length, ha? Wait lang. Jacketan ko muna kayo. Wait lang. Mabuti lang nagising. Ayan, tapos na. Pwede na kayo magbaba. Jan Mads channel, nakaano ka pala dito, na may jacket ka pala. Magbaba ka ng mo, length para baka may dadalaw mamaya. Ganon, magka-ano kami ni nag-live pala siya. Hindi ko alam kung nag-live siya, hindi na lang sana ako nag-live. Try ko kasi parang 1 week na ako hindi nakaano ng white eh. Kaya nag-try ako na mag-LS. Magkasunod kayo, kanina pa siya host. Hindi pa ba siya tapos? Ay, ganun. Instant healing and meditation. Baba ka ng link. Ayun, Siboyan's vlog.
Support like lang po guys, 3 balik ko, tamang bakas lang po sa lari ng kapon. Si Boyans Vlog, magkadikit na ba tayo? Tapos na siya host, ganon? Hindi ko alam Kala ko hindi yun natuloy yung kanina. Yan sabi niya kanina pa tapos host. Sige lang, okay lang. Ang init na. Pwede na siguro mag-ano ng fan. Baba ka ng link, Jan Mads. Baba ka ng link. Baka baka may gustong magbingwit sa'yo. Link starts in 18 hours. My God. You don't have a smart. You don't have a small time video search instant healing and meditation. Please drop your, ganito ang oras ng LS Moss. Please drop your link, sir, instant healing and meditation. Hindi, Jan Mads, ganito ang oras ng LS Mohos. Hindi nga ito parati. 1 week na kasi akong hindi nakapag-LS. Hindi ako nakapag-ano sa YT kasi iwan ko ba anong ginagawa ng net sa akin. Hindi ako makapasok-pasok. Oo, baba ka para kung may makadalaw, pwede rin mag-ano. All other are longer. It's okay, sir. Instant healing and meditation. I will play your 4 hours now or 5 hours. Okay. Thank you for staying, sir. Instant healing and meditation. Tamang bakas lang po. Ayun. Dikitan nyo na si Boyans Vlog, Jan Mads channel. Baka hindi mo pa kadikit si Boyans Vlog. Hindi pa ba tayo magkadikit si Boyans Vlog? Baka hindi pa tayo magkadikit, ha?
Dikit na po, host. Hindi mo pa kadikit si John Mads channel, madam, si Boyan's Vlog. Dikitan nyo na rin po siya. Legit po yan. Legit po yan. Puntahan na nga rin kita sa isa kong ano. Hindi na ako mag ano ha. Si Boyan's Vlog. So it's only a dream, version of what used to be. How could I ever let you go? Idikit ko na rin tong isa ko sa iyo, Seboyans. So now you sing. Instead, what can I do? Don't make me shy and start healing in meditation. Wala tuloy ako kay ano. Ano yun? Si Boyan's Vlog. But I was so fool to believe my heart blind while you cried rivers of tears. But I was too blind to see everything we've been through before. Now it means so much more, yes. I tried to run from your side, but its place I hide. It only reminds me of you. When I turn out all the light, even the night, it only reminds me of you. I find it hard to make you shy after watching. Excuse me. When I turn out all the lights, Novella. Taiwan. Having
I came to you and never asked too much, wondering what you would say, hoping you'd understand. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. Want you to stay and oh, you really know how deep our love could be tonight. But I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright, having you near me, holding you near me. I want you to Sana all nindot ag tingog si Boyan's vlog din po. Dan po ay instant healing and meditation dan daw sa'yo si John Mads. Babalikan ka niyan, instant healing and meditation. Gara-gara lang gud ni siya, Preza Maldita. Kanta-kanta kay wala na lingaw. Kaya paabot ra ko nga apit na ko mag-drop pod. Apit na ko mag-drop. Nagpaabot lang ko sa akong time. Si Boyan's vlog, you posted that short before. Please don't spam. I will tell her, sir, instant healing and meditation because we are in a one group. I tell her. I tell him. Riza Maldita, Arquan, say hi. Mar. Riza Maldita, hello po. Baka hindi, baka,
10, mag-drop ka ng link, 10. Mag-drop ka nga ng link. Bidyoki ko, sir. Arkwang Simar. Salamat sa pagdalaw. Drop og link, Riza Maldita, para mapuntahan ka ni Kuan. Instant healing and meditation. Thank you. Instant healing and meditation. Thank you. From Siboyan's Vlog. Mahal, ang damdamin na sa'yo'y nararamdaman. Hindi mo alam, puso. Yeah! Thank you, host. Arkwang Simar, thank you sa pagdalaw, but avoid your emohe. Avoid your emohe, please. Bawal kay ano yan, bawal na yan kay sir. Sala rin ng kahapon. Okay, but we see the same length multiple times at the same time in the chat. There shall be more room between them. Okay, I will tell him, sir. Bisaya ka, host ko. Bisaya kayo ko. Siboyan's Vlogs. Bisaya kayo, sim. Puso'y huwag paluluhain ang pagsamok. Bisaya po ka, Siboyan's Vlog. Tunay na tunay. Mao ba? Taga Bukidnon gid ko. Taga Bukidnon gid ko si Boyan's Vlog, pero nana ko'y payag sa Cagayan karon. Cagayan de Oro. Mga English man uban nos. Krisa Maldita dan ko. Area builds up. It's time to change your brush. Hoy, kaning kuan, mga English man uban nos bed ko. Bisaya ga po na sila Arkwang si instant healing and meditation like kuan pisko. Signal. Oh my God. Ako kabantay lang tawa lagi. Naami diri state of Kuwait ron. Hoy, na ako diri sa Kuwait. Siboyan's Vlog. Excuse me. Nasad ko sa kuan karon si Boyan's Vlog sa kaning Kuwait. Napo ko diri karon. Hala, asa ka? Fahalal mi. Nako diri sa kuan sa Jara Kaser. Nako diri sa Jara Kaser. Say trabaho nimo diri, madam, si Boyan's Vlog. Babae ka, lalaki?
Lalaki, kay asawa ni mo na sa Cebu, no? Sure, pohon. Magkita ta sa kuan. Mahuman lang ni. Ang kaning kuan, naglagot gani ko kay kuan, ganing lami na gyud kay pahulay. Mag-day off ra baya ko, sir. Visit pod sa amo live ugma ha. Unsa oras? Sige, ako akang duawon. Unsa oras imong live? Na ako'y day off. Si Boyan's vlog, pero unsaon man nato pag day off karon nga gakahadlok man ko kay gusto jud ko mag-amping kay gusto pa ko mauli sa Pilipinas tawon. PM Pinas? Unsa ka na orasa diri sa to 5 ba? Aw? 6? Oh, sure. Sige. Alas 6 sa gabi Teacher, ako wife diri. So magtiayon mo na diri. Hayan ninyo sir oy. Sige sir, 11 PM, 6 PM diri sa tuada. 6, 7, 8. 11 PM sa Pinas. Una man sila good no. Lagi 6 PM lagi diri. Sige. Sige, ugma ako kang kuanan. Ako akang atngan. Murag nakakuan man pud guro ko sa imo, amunit mo kuan man gyud ko, complete full package man gyud ko sa tanan ako nga gadikitan. Full package man gyud ko, so sa sobra pud lagi kadaghan na dili na mabantayan. Pero ako nang timan-an 6 PM. Sige. I-try na ko. Dugay man ka basig makalimot ko, pero makuanan ra, madumduman ra, so agtuon tara kadayon. Maulaw man ta di ay sa inyo sir, uy kay duha man day mo magtiayon na adiri. Maulaw ta sa inyo makigmit. Mubo ra kayo ko sir. Salary ng kahapon 17 hours from now. Just add that to your local time po. Okay sir, instant healing and meditation. Thank you. Walay sapayan. Uy, instant healing and meditation, thank you for staying, ha? Thank you for staying. You're still here pa rin po. Bisaya iyang kuanan na ay. Magkanta-kanta sa kubi. Nagpaabot ko sa akong oras kay mo drop na ko. Rata. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have talked a long way. We knew we'd get there someday. This year, wow! Thank you, Sasham. Please, tamsak naman kayo kay host, please. Dool ra ta host, kay Bukidnon man ka. Ako, CDO. Pag-share diha, Jan Mads channel. Taga CDO na ko karon. Taga CDO na ko karon, Jan Mads channel. Pag-share diha, oy. Taga Bukidnon, good ko. Pero amo ang payag sa kong bana ron, sa Cagayan. Nasa Cagayan. I am good at that song po. Wow, sure.
This is your favorite instant healing and meditation. This is my favorite also. Karapit sa Cagayan dyan, Mads. Taga Cagayan naman gugko, taga Kugman. Wow, nice boys. Of course. Of course. Ay, pag English mo, Bisaya naman kang dako. Unsa oras ka human ron, host? Kuan na, gamay na lang. Kuan naman ko, 1.5, 2.5 ramang gugkutaman ron, sir. Nos na lang, kulang, nos na lang. Nag-try ako, sir, kay almost 1 week ko wala nakakuan-kuan sa kuan kay sabi akong SIM, oy, nagbinuang man akong SIM, wala pa na-expire akong net, mawala man. Ayoko kataway di arkong si Marhap. Hala duol ra jud tahos, lapasan man ko. Uy, pag sure diha, nakapuyo mig lapasan kigwaha ka. Jan Mads channel nakapuyo mig lapasan diha sa dool sa kaning kuan, sa kaning sa Pure Gold, at bang sa Pure Gold dinha mi sa kuan. Hulaton ka namo, mahuman ha. Wow, salamat si Boyans Vlog. Ay na ba po ko si Boyans Vlog kung sa amuang mga groups bitaw kuan. Busy man gyud ming sama namo nga kuan samot na sa kuan ako'y bata pero nakatambay ra gyud akong cellphone mo duaw ra ko og mo BG mo kuan ko nga BG ra ko kay nabay time nga as in busy kayo mi pero nay time nga makasabay sad ko. Sige lang si Boyans Vlog ako nang ikuan. Kuning para sa kulambog amo husus. No ko layo ra man ang kulambog we. Mo sentro dol sa kuan. Jan Mads dol sa kaning kuan amo sa Pure Gold. Pero naana ko sa kuan ro, naana jud ko'y payag nag-abang rami sa una sa lapasan. Jan Mads channel. Pero naana mi payag sa kaning kuan karon sa kaning Kugman. BJ Dam ha nakatambay Japon. Salamat ten. Salamat sa mong patambay. Kanta-kanta sa tabi. My favorite song. Sulat host ha para dili minimo. 11 PM Pinas, 6 PM. Ako na maggung screenshot. Screenshot na ko na para sure ball jud. Para sure ball jud 6 PM kinsay magkuan ugma. Busy di ay kapag hapon host na ako LS host 7 PM Pinas. 7 PM Pinas so kuan 12 diri sus dili uy. Dili ko busy anong mga 12. Sige lang gud tambay lang gud nako kung kuan cellphone kung busy. Ingon ana man jud ta di ba? Ingon ana biya ko ako ra kay kuan man katabang baya inyong kauban inyong Omega inyong Jumega. So samot na sa kuan ako'y baby. Di gyud ko makakuan, di gyud ko makadot-dot og taman pero nakatambay gyud na siya diha. Full support kay kuuy as in. Kay base po dahil makapangisda mo man ay akong kuanan. Sige host pag naay time. Magkuan ka ugma Jan Mads. Mag LS ka ugma, agtunta ka ugma. 12 noon man na diri no. 7 PM, 2 PM no. Unsa kani oras ng 7 PM sa Pinas? Kuan man na diri di ba 12? Ay alas 2 lagi. Lagi alas 2. Alam mabiji gyud ay na ako na pagka alas 3. Pero lang taon ro na. Ako isa ka kuan good. Dito na ako gibutang akong isa ka kuan okay. Mawala niya tong signal. Ganina host nag-LS ko udto diri Saudi.
Ngan pagkuan ra good. Nganong dili man mo magpasa og kanang kuan. Link sa grupo. Pagpasa mo link sa grupo kay para permente mo maagtuan. Sa imo pod support ko. Kuan daw siya ugma alas 6 diri sa ato Middle East. Uy, naman gud gyapon day na siya sa Middle East. Nagyapon na diri siya sa Kuwait. Na Bisaya na. Kasing wala nakasabot ng uban dinhi. Mo lagi basta kay Bisaya lagi. Si Ben's Vlog, sige Lodi, sa imo pod support ko. Naa sa group, ganina host. Uy, late lang. Audi ay, hala, sorry, gyud. Samok, matyog kayo ni akong net good. Uy, naulit na ko ani ba? Lami na ni Elisan. Kanira gyud magluko, maura gyud ni akong kontra. Kanta-kanta sa tabi kay hapit na akong oras. Looks like Mayday. Look how far we've come, my baby. We might have talked the long way. When you would get there someday, this ain't I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for love. You're still the one that I love, the only one I dream. Oh, you're still the one I kiss good night. Nothing you better. We built the odds together. I'm glad we did the lesson. Look at what we won't be missing this year. Si Boyans Vlog, host, pwede po ka mo kanta sa amo live. Welcome ko, pwede. Joke lang. Joke lang. Palitan na yan yung net mo, host. Lagi, ako pa ning obserbaran. Hinapay ni laman. Napamangkot siya laman, sayang. Kaduha na gyud ni na kuan. Kaduha na gyud siya na kuan sa kuan nga kaning mo on and off. Tag 3 days, tag 1 week. Sus, puliki lagi ko kaning pangawat o kaning mga kuan password sa ilang mga wifi. Para kakuan ko, para lang makanit. Buang jud. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for love. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss good night. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby. Pag uli ni mo og Pinas, manganta ta og laurels, diri balay-balay bok. Nice one day. Sige, yun ko din na sa laurels. Sa una, dalaga pa ko. Arkwang si Mar. Diha, yun may perminti sa kaning laurel sa una. Naapasan ko sa akong magulang din. Naapasan ko sa akong magulang. Palahubog ba ya, dalaga. Kanta lang, host, para mawala homesick natin. Salamat dyan, Mads. Series 5G. Break the boundaries of speed and distance. Sige, job ko din ha ba sa kaning laurels. May video kita, uy. Video kita ninyo.
puhod, uli ko. Grasyahan. Sige kapasan sa akong magulang without tinuod sa una. Kwangsoy. Sige kung kaning kapasan sa akong magulang sa una kay ngano. Palahubog man kay bibang sa una. Palahubog kayo ko sa una. Dalaga pa ko niya. Laag tuon dahil mi sa akong magulang. Pangit lang yung mga kanta ko. Saan nindot day kantahon? Ano bang this I promise you? This I promise you. Arkwangsi, Mar. Salamat Dudong. Ang butikol sa Bukidnon. When the visions surround you, bring tears to your eyes, and all that surrounds you, our secrets and lies. I'll be your strength. I'll give you more. Yata fall in line. Walay sapayan. Dudang, Arkwangsi, Mar. Ang butikal sa Bukidnon, sinindot kantahon. You and my arms hold you right where you belong. Until di ko kabalo dong. Ko kabalo ani hili ko kanta pero ang kanta dili ganan sa kuha. Monay nakaparat. Beautiful invite daw. So sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak, and that very moment, I found the one my life had found its peace in peace. So as long as I live, I love you. Will help and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. Wow! Nakay nabaluhan worship song host. Hala, ganahan kay ko anong imong gi-istorya galing sa Boyans Vlog. Dili ko makatulog o dili ko maminaw og worship songs. Request ko og kanta Chances by Air Supply. Try daw na ko na siya. So as long as I live, I love you.
will help and hold you. You look so beautiful in white. And this day I'll cherish. Kay buti-buti. Kay buti-buti, request na ko. Oh, so say buti-buti. Mag-share eh. Chances. Chances. By air supply to siya sa unsa man na imo dyan Mads channel? Unsay kay buti-buti? Kay buti-buti. Kay buti mo Panginoon host kantaha daw. Kay ay kuan taga di English ko dyan Mads channel worship song. Dili ko kabaluan ng imong gi-request dyan Mads. Try nato ni kang Kwang Sui. There's a chance you will be to know and find it out somehow. The chances are into you. Muratag nagkuhan, led ni Lord Host. Speak. Kabalo man ko yung chances ba? Yun anong di ko kabalo karon. The chances always. Kabalo ko aning chances ay. Mawala lang siguro ko kay si Arkwang Soymar ang kuan ang kuan na siya kaning admin na si Arkwang Simar sa grupo nga akong gikuan. Isulod ta ka dyan Mads. I-add ra gud kog kuan kay para kung pananglitan nga naamoy natay mga kuan sa YT pwede na to siya makuan. Gamay ra man yun tog members 5k ra man siya 5k plus. Pero may na lang makadungag-dungag sa viewers, di ba? Kung natay kuan pinakataas man ni siya. Uy, Arkwang si lami man ni i-warsyak sa kuan samot nagmakainom. Samuka kayo ni kuan ay ni Arkwang si. Lami ra na siya. Unya bitog makauli ko o timan eh. Kita ni mo unsa ka warsyak si Bibang kung mahubog. I-try ko ni si Led Me Lord. I-try ko ni Jan. Ang kabalo ba ko ani? Kuan ra man gud akong nabalaan nga mga worship song. Katong mga kuan sa una ba? Mga dili galing ko kabaluan eh. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope than laying up. Did ko kabaluan eh. Let me Lord, let me all my life.
by me. Di ko kabaluan ni ay. Kanina ang worship songs. Kanina man gud akong kabalaan, no? Kani siya nga mga ingunani nga mga kanta ba. Kani mo ni akong ginapaminaw before ko matulog hangtod nga mapalong na lang akong kuan. Mighty to save mga kuan, mga nindot man gud siya, ganahan kay ko ba kay lami kay sa tulog. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. 10 minutes more. Nag-drop na dayon ko. Thank you sa pitong saging na nag-standby sa akin, ha. Salamat sa inyo. So take me as you find me, all my fears and fears. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and anak kanta ka ugma. Lantaw na nato kuan. Siboyan's vlog. Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. The Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Anak host ha, ugma sa amo LS. Ganda ng kanta mo host para po sa Panginoon. Kilig jud ko dyan mad sa channel. Sa tans kay ko sa tinuod lang. Dili ba perfecto ang tao, di ba?
Pero dili jud ko makatulog ug dili ko makadungog ani nga kanta bago ko makakuan. Kuan kay ko dili ko perfecto nga pagkatawo pero naagid siya permente sa akong una-unag sa akong lughan gyud dili gid siya mawala. Samot na sa panahon nato karon dako kayo nga pagsulay ang yatag sa tuwa gyud sa tinuod lang. Yes, John Mads channel, mag-pray gyud ta permanente. Wow, YouTube video kay magaling po. Instant healing and meditation. Matro din siya. Thank you for staying here. Instant healing and meditation, ha? Thank you, sir. Yes, 3 months, walang sahod, walang ipadala din. Hala, mao ba nga, John Mads channel? Wala mo'y trabaho di ay? Wala kaluoy, pag ni mo, oy. Di mo pamilya? Binta-binta, gid mi diri dahil, no? Binta-binta, among akong sitwasyon kay. Permente man mi naa. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Allowance lang ho, si single pa man po. Di ay single pa di ay ka John Mads channel. Sorry, good. Sorry lang, good. Kasayo ba ni mo? First time ni mo nga nag-anha diha, John Mads? Whatever may advance and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lagi tinuod jud John Mads ay, tinuod jud. Ana, mao ba pila naman na imong edad John Mads? Nganong kaduha naman day ka nagbalik-balik din ke. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 28 pa ko ay. Pwede na, pag minyo na Ginoo ko sa pamidugayan ko nga. Lain na ba ning ida nagtaas-taas niya. Mura nagkuan ang bata ang mahimong anak. Magtawag na si maglolo. Hindi ka mabili. Nagminyo na. Pwede na, idara. And on that day, when my strength is fading, the end draws near, and my time has come.
Still my soul, sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. And worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Pohon hos, pangimbitar ba ya dyan, Mads? Silingan na ba ta? Aywa, my time is done. Thank you sa tanan. Thank you sa tanan sa nag-standby din sa ako ang LS. Thank you, John Mads channel, sa pag-standby. Instant Healing and Meditation. Thank you, sir, for staying here. Kay Seboyans Vlog, kay Arkwang Simar, at kay Kriza Maldita. Thank you. Salamat sa inyo. Mag-off na si Salary ng kahapon. Thank you guys. God bless us.